Pelantikan dan penyerahan ijazah kepada para wisudawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis dimohon menempatkan diri untuk melantik dan menyerahkan ijazah sarjana kepada wisudawan. Nomor urut 1, nama Alvia Milenia Putri, Sarjana Ekonomi. Dua, Yunita, Sarjana Ekonomi. Tiga, Abdul Rosid, Sarjana Ekonomi. 4. Sasi Dwi Novita Aulia, Sarjana Ekonomi. 5. Dwi Asih Lestari, Sarjana Ekonomi. 6. Widianto, Sarjana Ekonomi. 7. Reza Ramdhani, Sarjana Ekonomi. 8. Jivana Dwi Hamdiani, Sarjana Ekonomi. 9. Aji Panca Abdul Ghani, Sarjana Ekonomi. 10. Fatan Nur Haki, Sarjana Ekonomi. 11. Satria Wardana, Sarjana Ekonomi. 12. Riki Navianto, Sarjana Ekonomi. 13. Dwi Agusnia, Sarjana Ekonomi. 14. Siva Nusrotun Alia, Sarjana Ekonomi. 15. Maisha Nur Akhirin, Sarjana Ekonomi. 16. Atun Rohayati, Sarjana Ekonomi. 17. Diah Ersalina Patimala Putri, Sarjana Ekonomi. 18. Rani Muharomi Hanafiah, Sarjana Ekonomi. 19. Luftiah Wulandari, Sarjana Ekonomi. 20. Siti Miftahurrahmah, Sarjana Ekonomi. 21. Futihatul Ulum, Sarjana Ekonomi. 22. Tri Wahyuni Ardi Lestari, Sarjana Ekonomi. 23. Ana Ismiasih, Sarjana Ekonomi. 24. Viga Maharani, Sarjana Ekonomi. 25. Meici Dwi Suharti Putri, Sarjana Ekonomi. 26. Sumarseno, Sarjana Ekonomi.
27. Tria Erlita, Sarjana Ekonomi. 28. Aulia Ulfah, Sarjana Ekonomi. 29. Andi Rianto, Sarjana Ekonomi. 30. Puji Daryono, Sarjana Ekonomi. 31. Tri Rosa Niawati, Sarjana Ekonomi. 32. Suci Wahyuni, Sarjana Ekonomi. 33. Siti Mariati, Sarjana Ekonomi. 34. Anggun Karisma Prasasti Siwi, Sarjana Ekonomi. 35. Satrio Adi Wibowo, Sarjana Ekonomi. 36. Siti Ainul Mukaromah, Sarjana Ekonomi. 37. Maulidia Hidayah Eriani, Sarjana Ekonomi. 38. Endang Irnawati, Sarjana Ekonomi. 39. Zakaria Febrianto, Sarjana Ekonomi. 40. Suyanti, Sarjana Ekonomi. 41. Panji Rohman Sijuwatno, Sarjana Ekonomi. 42. Triwing Sakti Setioko, Sarjana Ekonomi. 43. Silvia Trinovianti, Sarjana Ekonomi. 44. Otto Rudiono, Sarjana Ekonomi. 45. Fani Ulestiowati, Sarjana Ekonomi. 46. Renanda Jatsia, Sarjana Ekonomi. 47. Oka Purwaningsih, Sarjana Ekonomi. 48. Nurul Hayati, Sarjana Ekonomi. 49. Rifkiana, Sarjana Ekonomi. 50. Desi Wulandari, Sarjana Ekonomi. 51. Multiani, Sarjana Ekonomi. 52. Sunting Parameswari, Sarjana Ekonomi. 53. Santi Safitri, Sarjana Ekonomi. 54. Dika Nur Pratama, Sarjana Ekonomi. 55. Vika Maharani, Sarjana Ekonomi. 56. Sofia Dwiranti, Sarjana Ekonomi. 57. Vina Afriana, Sarjana Ekonomi. 58. Yanes Wijaya, Sarjana Ekonomi.
59. Deki Pradzisyaniar, Sarjana Ekonomi. 60. Elisa Putri Anggraeni, Sarjana Ekonomi. 61. Ade Putra Santosa, Sarjana Ekonomi. 62. Setiawan, Sarjana Ekonomi. 63. Dwi Yulianti, Sarjana Ekonomi. 64. Gisa Anugrah Desriadi, Sarjana Ekonomi. 65. Insan Gilar Gemilang, Sarjana Ekonomi. 66. Nurul Hasanah, Sarjana Ekonomi. 67. Wahyuni, Sarjana Ekonomi. 68. Praptiwi Ayuwardani, Sarjana Ekonomi. 69. Setia Asti Sugiarsih, Sarjana Ekonomi. 70. Peti Mai Hijrahwati, Sarjana Ekonomi. 71. Anggita Ika Irmayanti, Sarjana Ekonomi. 72. Aini Nursyafa, Sarjana Ekonomi. 73. Yeni Puji Lestari, Sarjana Ekonomi. 74. Solihin, Sarjana Ekonomi. 75. Wahyuana Karomah, Sarjana Ekonomi. 76. Yulintia Avelia Nitami, Sarjana Ekonomi. 77. Linda Fitri Rusliana, Sarjana Ekonomi. 78. Ray Aldi Irfansyah, Sarjana Ekonomi. 79. Meyana Zanipi, Sarjana Ekonomi. 80. Salam Al-Fakih, Sarjana Ekonomi. 81. Rahmat Ade Santoso, Sarjana Ekonomi. 82. Edi Santoso, Sarjana Ekonomi. 83. Dova Laksmi Pursanti, Sarjana Ekonomi. 84. Riana Dewi, Sarjana Ekonomi. 85. Siti Suwarsih, Sarjana Ekonomi. 86. Royha Nurjana, Sarjana Ekonomi. 87. Reni Dwisaputri, Sarjana Ekonomi. 88. Fani Setiawati, Sarjana Ekonomi.
89, Amelia Hasanah, Sarjana Ekonomi. 90, Hasan Basri, Sarjana Ekonomi. 91, Umi Nur Hamidah, Sarjana Ekonomi. 92, Restiani Dwi Rahma, Sarjana Ekonomi. 93, Brian Jordi Bagaskara, Sarjana Ekonomi. 94, Solihun, Sarjana Ekonomi. 95, Dedik Ishartanto, Sarjana Ekonomi. 96, Dian Kapridona, Sarjana Ekonomi. 97, Mujiarti, Sarjana Ekonomi. 98, Siswanto, Sarjana Ekonomi. 99, Haifiati Rofiangah, Sarjana Ekonomi. 100, Priyadi, Sarjana Ekonomi. 101, Asriatun Nikmah, Sarjana Ekonomi. 102, Elsa Dwi Prastiani, Sarjana Ekonomi. 103, Ikramatun Ngadawiyah, Sarjana Ekonomi. 104, Rian Fatnur Rohman, Sarjana Ekonomi. 105, Laitoiful Ihsan, Sarjana Ekonomi. 106, Endah Ratnasari, Sarjana Ekonomi. 107, Lukman Arifin, Sarjana Ekonomi. 108, Siti Aisyah, Sarjana Ekonomi. 109, Bayu Desita, Sarjana Ekonomi. 110, Wildan Prayitno, Sarjana Ekonomi. 111, Hoirul Nisa Hasanah, Sarjana Ekonomi. 112, Ifada Iriani, Sarjana Ekonomi. 113, Elvira Rizky Utami, Sarjana Ekonomi. 114, Reva Surya Syafaat, Sarjana Ekonomi. 115, Fajar Solehan, Sarjana Ekonomi. 116, Andrea Galisa Putra, Sarjana Ekonomi. 117, Cenika Purnamasari, Sarjana Ekonomi. 118,
Atika Kristianti, Sarjana Ekonomi. Seratus 19, Nada Inaya, Sarjana Ekonomi. 120, Widi Setiawan, Sarjana Ekonomi. 121, Ika Nur Hidayah, Sarjana Ekonomi. 122, Amalia Yuni Pangestika, Sarjana Ekonomi. 123, Sri Lestari, Sarjana Ekonomi. 124, Naryanto, Sarjana Ekonomi. 125, Dwiana Adelina, Sarjana Ekonomi. 126, Fajar Tantomi, Sarjana Ekonomi. 127, Ismatin Silmi, Sarjana Ekonomi. 128, Mailani Nur Firdaus, Sarjana Ekonomi. 129, Siti Andayani, Sarjana Ekonomi. 130, Safeli Lumban Toruan, Sarjana Ekonomi. 131, Bagas Nur Fauzi, Sarjana Ekonomi. 132, Bustanul Arifin, Sarjana Ekonomi. 133, Hasto Ambar Priyoko, Sarjana Ekonomi. 134, Novita Dian Ismiati, Sarjana Ekonomi. 135, Arinda Yustafine, Sarjana Ekonomi. 136, Nurul Wahidah Uswati, Sarjana Ekonomi. 137, Detrika Rizky, Sarjana Ekonomi. 138, Anggun Ajeng Dwi Purwanti, Sarjana Ekonomi. 139, Desi Sufriani, Sarjana Ekonomi. 140, Franky Ilham Budiono, Sarjana Ekonomi. 141, Teddy Anjasmara, Sarjana Ekonomi. 142, Ersi Patna Rohmawati, Sarjana Ekonomi. 143, Ririn Dwi Hastuti Nugraheni, Sarjana Ekonomi. 144, Goro Setiawan, Sarjana Ekonomi. 145, Syifa Nabila, Sarjana Ekonomi. 146, Reza Priyantaka, Sarjana Ekonomi. 147, Nova Rosviana, Sarjana Ekonomi. 148, Desi Kurniawati, Sarjana Ekonomi.
149 Faefaya Ziyadatul Anisa, Sarjana Ekonomi. 150 Wahyu Nurul Hasanah, Sarjana Ekonomi. 151 Linda Nurwahyuni, Sarjana Ekonomi. 151 Linda Nurwahyuni, Sarjana Ekonomi. 152 Nafisa Fathusona, Sarjana Ekonomi. 153 Anggit Setiono, Sarjana Ekonomi. 154 Bowo Sugiarto, Sarjana Ekonomi. 155 Hariski Nur Setiawan, Sarjana Ekonomi. 156 Adi Hendro Risdianto, Sarjana Ekonomi. 157 Ufit Panggarti, Sarjana Ekonomi. 158 Elsa Widianti, Sarjana Ekonomi. 159 Lendita, Sarjana Ekonomi. 160 Romida, Sarjana Ekonomi. 161 Fatimah, Sarjana Ekonomi. 162 Handika Fajar Irawan, Sarjana Ekonomi. 163 Muhtori, Sarjana Ekonomi. 164 Diah Susanti, Sarjana Ekonomi. 165 Asep Saiful Ridwan, Sarjana Ekonomi. 166 Oki Rahmawati, Sarjana Ekonomi. 167 Rosanti, Sarjana Ekonomi. 168 Dian Nora Herlina, Sarjana Ekonomi. 169 Ratri Permata Ningsih, Sarjana Ekonomi. 170 Muhammad Mahfud, Sarjana Ekonomi. (171) Irni Izatan Nufus, Sarjana Ekonomi. 172 Suci Winarti, Sarjana Ekonomi. 173 Dini Mariani, Sarjana Ekonomi. 174 Intan Pusparani Dewi, Sarjana Ekonomi. 175 Febriana Sifrotul Latifah, Sarjana Ekonomi. 176 Rohmat Nur Ikhtiar, Sarjana Ekonomi. 177 Desi Arifianti, Sarjana Ekonomi. 178 Gredi Agung Nur Priesta, Sarjana Ekonomi. 179 Kristiana Nia Iskandar, Sarjana Ekonomi.
180, Muh Amir Fatah, Sarjana Ekonomi. 181, Suharni, Sarjana Ekonomi. 182, Yuniar Dwi Indria Astuti, Sarjana Ekonomi. 183, Citra Ardiana, Sarjana Ekonomi. 184, Tri Yuli Astuti, Sarjana Ekonomi. 185, Dinda Aristantia, Sarjana Ekonomi. 186, Sofwatul Bariyah, Sarjana Ekonomi. 187, Sabto Yulianto, Sarjana Ekonomi. Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis disilahkan kembali ke tempat. Para wisudawan disilahkan duduk.